mi ćemo danas imati više aktivnosti na području općine Novi Grad. Znači, jedna grupa učenika i naši predstavnici su u kasarnu Rajlovac, gdje se tamo centralna manifestacija koja organizuje drugi rendžerski puk. To je ovaj puk, da kažemo, koji je nasljednik Armije Republike Bosne i Hercegovine i naših 150 učenika je tamo. Mi smo, znači, učesnici te manifestacije i radimo u saradnji sa drugim rendžerskim pukom. Ovdje ispred općine Novi Grad, ispred ovog spomen obilježja, na ovom spomen obilježju, pored ovog spomen obilježja se nalaze imena dvojice heroja, Safeta Hadžića i Safeta Zajke, i upisani 1960 imena šehida i poginulih boraca. Mi smo danas također položili cvijeće, boračka udruženja, Komisija za boračka pitanja, Komisija za odlikovanja, građani i predstavnici općine Novi Grad. I evo, sjetili se 15. aprila, dana formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine. To je u stvari jedan od najznačajnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine, kada je formirana Armija Republike Bosne i Hercegovine. Prvi put Bosna i Hercegovina ima svoju armiju, svoju legitimnu vojnu silu koja brani nezavisnost i suverenitet Bosne i Hercegovine. I naravno, mi treba uvijek da se sjećamo toga datuma, da obilježavamo taj datum, da se sjetimo ljudi koji su iznijeli teret rata, koji su odbranili državu Bosnu i Hercegovinu od agresije, od agresora od 1992. do 1995. godine i učinili dostojnim naš život i stvorili nam ovu slobodu koju danas mi uživamo. Evo, kad pogledate ovaj spomen obilježja, vidite koliko je tu sinova i kćeri, muževa, očeva, djedova, poginulo i dalo svoje, ugradilo živote u temelje države Bosne i Hercegovine. Mi moramo u znak njih, za njihovu žrtvu koju su dali, čuvati ovo što su oni nama ostavili, zašto su položili živote i naravno boriti se i dalje za državu Bosnu i Hercegovinu. I vidite da sa svih strana se udara na državu Bosnu i Hercegovinu dan danas. Dan Armije je jedan od najbitnijih datuma i ono što sigurno smo mi, svi građani koji smo preživjeli rat, na što smo ponosni, jest Armija Bosne i Hercegovine, koja je bila multietnična, koja je po svim načelima, standardima i konvencijama držala se svih pravila i propisa, odbranila od više agresora u ovom nekom najtežem periodu za našu domovinu i na to smo uvijek ponosni i sa radošću uvijek obilježavamo ove dane. Ovo je za nas borce najčasniji i najsvjetliji dan, dan osnivanja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom ću jednu finu poruku da dam. Mi jesmo tad bili mladi, ali sad smo puno mudriji. Kad smo u onom vaktu i dermanu 1992. godine u Tenama bili bez naoružanja, imali samo srce, ostalo je nama i srce. Nek se ne igraju ovi koji misle da mogu Bosnu pokoriti. Bosna se nikad nije pokorila, niti se pokoriti. Ovim podvizima naših heroja jako puno treba da se priča i da se poduče mlade generacije i da razvijamo taj pobjednički duh kod naših mladih ljudi koji faktički je bio kod naše Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ono što svakako trebamo kod naših mladih da ističemo to da mi nismo samo bili žrtve, da mi imamo svoje heroje, one koji su pravili velike podvige i moramo i tome podučiti.